a i pored toga je bio najbolji. I u tome je različito svih. Ali najviše od svega sam ga poštovao na terenu, radi toga što je bio čovjek ispred vremena, radi toga što je i mene i sve centre koji su za nama naišli naučio šta znači igra centra. Naučio nas je kako košarka je jedan totalni sport, nije sport od specijalista, nego je sport od velikih igrača, velikih u mašti, velikih u fizičkoj predispoziciji. Veramente è stato uno dei miei idoli, è stato la persona e il giocatore a cui io mi sono ispirato più di tutti. Crescio è stato veramente il giocatore che io ho sempre ammirato, a cui mi sono ispirato, che ho sempre cercato di imitare, ma non ci sono mai arrivato, non ho mai avuto la classe sua, veramente. Poi se giocavo di fisico, lui era uno che sapeva giocare di intelligenza, era stato un grande. Kad o Kreši se priča, ja uvijek kažem da on jedan veseli vanzemaljac, bio uvijek pun ideja. Sjećam se jedan put kad je od jednom treneru kojeg smo doveli u Zadar, kad smo raspravljali šta nam je napravio, on je uporno pričao da je on odličan. Međutim, da je malo zabrljio i kad je to htio slikovito prikazati, onda je rekao, kaže, sjećaš se da daš nekome da ti ofarba kuću i dođeš i ono kuća je fenomenalna, ne može biti bolja nego šta je. Boje su složene tek tako kako mogu biti, međutim ima jedan problem kad je ofarbao krivu kuću. Krešo je čovjek koji je izuzetno znao praštat i bio veliki prijatelj i nedostaje nam jako puno. Godinu nakon smrti, kao prvi Hrvat na prijedlog FIBE, primljen je u Kuću slavnih, gdje svoje mjesto nalaze samo iznimni. Mnogobrojnim priznanjima svi su se željeli odužiti košarkaškom geniju, pa tako i Kup Hrvatske od 1998. nosi njegovo ime. Meni je drago, sviđa mi se. Kroz to sam puno vidio i mislim u Americi je bilo dobro, ovdje je dobro, tako da nije mi nikad žao. Jer mislim da je košarka zbilja izvanredan sport. On sada već sigurno živi u Bogu, u vječnom životu u koji je živo vjerovao. I kada me je njegova supruga onih dana pitala što bismo mu stavili na grob, odgovorio sam jednostavno, bio je čovjek. Da, čovjek ispred vremena.